Хүрбе бирис манчара онюлара горный лухын бежигистях селенетигер омнолловат күннери белехтен аста. Саха олимпиадасынан аттанар спорт брахнигер чурапчы лухын командата инники историяны сегетен көрдөккө 6 төгүл үһүс, 9 төгүл 2, онны быйыл төрдөн 2 жыл болан баран бетин группатыгер үһүс төгүлүн бастакы местени ылары сетисте. Команда барда 37 медали ылбытыттан 14 кыһыл көмүс. 9 зачетны көрүнтен Оксананы тыйга чурапчы берген татчылара теңнәхтерин булбатылар. Сүрүн тренер сахалардан бастакы народтар икердоларынагы тахымнах спорт мастера Михаил Филатовта кайытынан команда жанырда хөлетинен бу өрөгөй кыйы келле. Көрөкти хүдэх транахтык аста. Олок каяк биттемиз отта. Теми каяк биттен келдик битте. Гамма толок каяк биттен биде күнгөлдү билбей эте. Барта ыга чугас паһаҗаллар улустар. Онуттан белемнен небит кастыгыл белемненен тону бухыл олок күскә үлеләһен. Онутта бу бири олок устата биде күн хәннәм маккавыт кас күнәе тамыт төлөлән сиди келле якынада. Хүрүн соперники кимете оннан төһөр агынан арттакты кыйдыгы. Ото сүрүн соперник бут чемпионат республика көдөбүтүнөн намдар чугастар эте Менгалер чугастар эте. Онто бу болорун көдүк манчары кратитер химир улус барда. Акалан калер онно дете билеген би 9 сатрыв очколак кайдыт. Би кенеттен билүүлөр онда юха билүүлөр колоборун чемпионат республики мистер хохтар эте онда билем анда көдөдүлөр бәлерин результаттарын. Абсолютно көрәккә әме чурапчы чулу кыйхадария фамина муңтур кыйлах үрдүк атанылла, онна Лада Веста масына кахайкатнан болла. Көрөчүнү умсугутар көрүнгө ат сүрдүтүгер эме чурапчы атырбыт аттара сүрдәтчи Анатолий Куличкин, тренер Дмитрий Осипов, ат сүрдүтүн федерациятын председателі Николай Аржаков, өрсыллах сетимнях үлелерин түмүгер кыйы өрөгөйүн биллилер. Манна Мейн Коник, Ютон Барс, Белех Арылхан курдук. Республика бастың сүйрік аттарын кырахыбай сүрүлерин Жон Серге сөйгө мактая уруйду айхалды көрдү. Билек жет лог бастыгы дорожканы бут болан оён көтөтөн тагыс. Тача көрдүбүт эти Ютон Барс. Билек жет лог ипакка мен бастыгы тагана лог. Кугуну турда дияна. Тасаттүнөн аста. Тасат Ютон Барс бу Анатолий Куличкин же бу Ютон Барсын лог хүдүбүтэ ратта дияқата быйыл лог. Хаватокту хүддәлер онун бу күскөллән бу кылыгын тоханалар. Атын күркәтен берәчә бу Black Jet финишка олық күшкә кереті. Торага керәңе ғаяқ метері ұлла дек қанады. Turapçı 2 Black Jet, 3 Quid, 400 startta gold var. Onda besininden sürünü tümüktür Lady Levinson. Maçarı bıyıklık maçarı oynatıyor, at sürütüyor, bastığı mesleğin olamıt, yörü kötü üddü o. Ben etinde maqtanıyım ete bastıdan turan trenerge, jakeyderge, arabasıdırge, onunla toba çorapçım at fanatlargar, atı hebilen kıraştırge, çorapçı oluğun nehliyenidigar. Kendiler Irak doludular, manna dualarından olan beyaka canlar, beygi Irak oluyacaktık bu kıraktayını, köyen kotan, cevide cahasın tiyaktak bit. John Bart'a Meyin Konik hürerin attan, bütün hakayra vardı. Bu iki nedeniyle anara tutuyor, İldarhan biriyen kayan turar. İnanan 3 togulun kayda, 2 togul 100 polola, 5 togul 5 yıl hüddetten tuğqa. Ondan da manna Meyin Konik'ten haber emitleri bulu. Bu hol çepçike. Sol çepçike ulihen ete tuğatlar. Çepçike dağatlar, türgen atlar etinde baralları bildiler ete. Meyin Konik bu holga tuğ. Tekrar abi. Çepçike kamlanma düşürdük. Kenekem garakanga işte 100 katın ama bu hol ari çepçike. Kıtanakka kene bu hin ösü hüdden hüddeye. Edine tüggen hıgılar adada baktar. Onu katattı. Bayes karakter dah bulunuttan.
иккискаллай. Стардын жөдүк улар. Старпыта кырата койдан түйү боллаттан нәти каттак тоо каябыта бите боллар. Кыйгы религиентен hem bir erene hangi Paula. Zaten ulan belemten, terehenten takabı. Uus, übüdür kayıp olan. Toğusam bu federasyonla teşvik olan. Şidiği vardı. Манны теңе 9 турыя олаттар сетте кыталы кыргыттар диен этна эстафетага чурапчы командата эмие бетекке бастакынан келен өрөгөйө үрдәте. Александр Нечаев, üst место чемпиона, он и президент республики чемпиона. Петр Старостин, командатер, басты местаны алла. Эккет местаны международный класстан полмастера. Андыйду Россия Сахайрен чемпиона. Быйылкы өлкән мастер дейдігер көттен ұлан. Кайлақ 400 местаны бәйт. Достан Маговицин, командатер, 200 местаны алла. Остурия олаттар сетте кыталык кыргыттары эстафетага кыйылах атын ылбыт чурапчы улуһун командатыгар туттарылар кыйы чороно уанна 500 часовковай хатчыннан премия. Егор Афанасьевич Борисов Чурапчыттан төрөттәк республикабыт Илдархана үлелер кемегер зампред правительства Гуляев Михаил Дмитриевич үлелер кемегер горный улуға бу Манчаро Ньютон ылар бахарыта тақсыбыта онан да болу горный улуғын түйілгәті чурапчыларға өрігөй үйірітін Billerde ondan tügenden toğundan çırapçı uluğun olaqtaqtırın jonun hergetin bu ürdük örögöy yürükten ağardelibin. Атын көріңдерге білістіғ местелері әтеревет боллаққа чепчеки атлетикаға Алексей Кардашевскай сүрін тренерінен үлелен бұ көріңе 2 месте болары сетістілер. Гиряға Семен Попов тренерді команда бастакы месте болбыт үйе бүлі командаттан 1 очконан қалан 2 бұлжанын түгі Николай Севников тренерді команда үхіз, Хотогумна Гоборияға үхіз, ата хонютығыр 400 местелері алаттан опсы түмікке күйі кубағын тұттылар. Мен бәйім 9 кластан хағалан жартынауын 2-16 ғылтан, 6 жартымтым 5 сыл болла, меген тренерім ағам болар. Әме ол 16 ғылақтан хағалан жарықтабыта бачаңылы. Мен сылым сұрғым үс хер керекпін надада, ona бәйім рекорпын ағарым ғына. Ona бәйім кіратықта болар рекорпын астым, толырдым. Ona бастықы месті болдым, ona соперницам кім Брызгалова Майя Горнай. Ona тоқпыдыды очковыт тәңнәһән қалбыда. Аны олағана кенетті мен биохамара грамм кара оламын жа көйдім жақа. Кара дағатта қарақыдары білдер еті. Оннатын гире спорды ғарата 9 кластан ұғиян ұзадыр тамы бұды. Отын үлем түмеге бұл көхінне дейбін. Бәйін түріпчі тағы оғыз патенный школата тренер преподаватель Дуганский лидевін. Победителем 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары во второй группе стала команда Чурапчинского улуса. Команде чемпиону вручается диплом, кубок и сертификат на получение спортивного инвентаря на сумму 500 000 рублей.
спортсмендар бытыгар, бары тренердар бытыгар, бу бүгүнгү кайыга бары биге сыгыннак жомудар херге битигер улус адыттан иш рапеттан мактанабыт. Онотон эникиден дагы бу чурапчылууга спорт турунда болорун быгытнан биге маны көрөктөлөргө бары бир сомга болон кыттыпаттен истанабыдан эренебит. Дөсөдөгөл бары тарихыны тарибет республика халатадыгар организационный комитетка горный улугун олоктоктургар чурапчылуугун жонун сергетин адыттан макталтын этебит. Чурапчылуугун жахалтата спорттун управленията тренердер оны то, конечно, чурапчылуу улугун олоктоктор күйүскөмө болбуттаргар улахан макталбыдын дедебит. Конечно, меңелер кая дүгө диллер, горнада бүгүн чыпчалга диллер, ол гынан баран күн чурапчыттан такар. Спорт тоната чурапчы. Агарда чурапчыларга Кыйлақтыры тестәһен улустағы айылғы народ айымгізін жетігер ұтылынна. Улус салаттата пьедестал үрдікүктелін ылбыт спортсмендарға сүйісті түхінші сол кобайы. 2 местеға хетті 15, онна 3 местеға 5 онны түхіншілақ сертификаттары тұттартады. Маны теңе тренердерге, спорт сайдытығар қылаттарын келетсебет үліхеттерге, тренердерге наградалары мақтал сұруқтары тұттадылар. Түгеннен туғанамын спортсмендерге барыларғар, тренердерге мен мақталбын тердебін. Оны улус жонын сәргәтін атыттан мен мақталбытын тердепітін бағырабыт. Горный улуғын аға бағылығар Никита Викторовичка, оны тағынан горный улуғын барыл оқтуақтыруғар. Мехе бүгін мақтанабыт, манны кустық кәмге, бөлігерді ұлақан ұры тұрар кәмігер, онына бахардар бола тұрдақтарына, республикалы салалтата, тұғырын жоны төт сылы бұға жарықтанмыттарын, бәйлерін, күйістерін, күдіқтерін, ұлбыттарын өйден тұран, көрәшіті де оқпалар, бағынюлар олы сүрдік тамғы ұлбыттарығар, ел дарқамытар Айсен Сергеевичка, спорт министрігер Иннокентий Юрьевичка, онына ор комитет Месиковка бәйбет, чурапчы жонын сәргетін атыттан, онына тұз бәйм апыттан, дерин макталбытын билдеребит. Бу курдук кыйы көтөллөк чурапчылар аны эхирги усалдан улугар ытылдыктах народтар оңюларгар күстәк белемненини саглыктыра.